ಸರಿಯತು ಹುಜಾತು ಅಂಹಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಕೌಬು ಅಂಹಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿವಾಂಗ್ ಎವರಿಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಕಾತು ನೆಗುಮ ಸಲಾಮಾ ಸಲವಾದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಫಾನ್ ಬಿಶ್ರುಬುನ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಅಲ್ ಆದವಿ ಮಿಕ ಇಫಾನ್ ಫನು ಬಿಯೆ ಮಿಕ ಇಫಾನ್ එකමාගේ වඩාගතුන් ඒ කෞබු ಅಂಹಾ මීහුන් තිබේ රසයි ජීහින් ඒ දරුගා තිබේ තමීම් ಅಂಹා මීහුන් මිබුනි ජකාත් දින නොදී හිපාට්ටාපුවේ මිකන් ඉතු රසූලුල්ලාහි ඉෆානන් ඒ වඩාගතුන් ෆන්සාස් අස්වාරුන්ගේ මච්ච ඔයනස් බුන් හිස්න වෙරි කුරබාෆා එතන ෆොනු බෑෆියේ මීනා මිතන ගොස් හඟුරාමක ගදවකින් එමිහුන් කුරේ එගාර ෆිනිහෙනුනායි එකාවිස් අංහෙනුනායි තිරිස් කුදින්නායි හිෆා හයර් කොග්ගෙන් මදීනායන් අතුවිජේ බෑමීහු මදීනාගා හයර් කුරබාෆා බෑතිබ්බාෆියේ තමීම් අංහායි මීහුන්ගේ වෆ්දේ මදීනායන් ආව තමීම් අංහාගේ මිනන්ගේ මීහු මදීනාය ගෙනවි හයර් වමුන් එමිහුන්ගේ ෆරාතුම් වෆ්දිගේ මීහු මදීනායන් අතුවිජේ මියා මීහුන් කුරේ වෙරින්නන් අයි අසරිද් බුන් හාජිබ් زبرقان بن بدر عمرو بن أهتم ميميس بيهونه مباميهم أيس مسجد النبوي جا إثر رسول الله إغفان إنتظاري جا يركلك تبفا كوركول لسوي ولا كتيما يكره إغفان جيكول دوركول متشجس جوا هليلوان فتحفوه إيه محمد إغفان وه نكمة ولا كنواه أهرم مياي أهرم إنك لمبرياي خطيب جوا كنه كله إغفان قاليه جا أهرم إنك مرواه كياي فخور وريواه كدكام بيجي إثر كله إغفان එමිහුන්ගේ හරේදේ මුන් බරන් උදගුෆුරු විය මියොගතකී මෙන්දුරුගේ කාර්ය බිලාල් ගෆාන් වඩාගින් මෙන්දුරුගේ බංගි ගවාදිබුන් ඉතුරුකේ ගෆාන් නුක වඩාගින් ෆියේ හම නුක වඩාගතුමන් කුරිමත් ෆුලන් අර දන්නෝ අෆුවේ අල්ගොන් මෙන්නි තමි මංහාගේ මෑ බඩු නීමොය අල්ගොන් මෙ මියයි කලේ ගෆාන් මෙන්නයි වාදිය ලෙන් හදා වාදිය ෆඛුර් වෙරි වාහක දක්කා හිදමට හදීස් කුරබියේ අවරින් ෆනුබි ලෙන් කියාකට නෝනේ අවරින් නම් අමරු කුරබිගේ මනි ෆඛුර් වෙරි වාහක දෙකම කරේ නෝනේ දෙම් මෙන්දුර නමාස් ෆුල් කුරබාගින් එමිහුනා දිමායන් එම්රි වඩාගතුන් ඒ වෆතුගේ මීහුන් එමිහුන්ගේ කාබෆාන්ගේ මොළු වාහකෙන් ෆඛුර් වෙරිවන් ෆරාෆුවේ අම්රු බුන් අහ්තම් ඉන්දිෆා බුන් ෆියේ මීනේ zubarqan බුන් බද්රකි මජ්ජිස් ගා එනාය කියවන් තිරිවා එනාගේ මීහුන්ගේ තිරේගා සාහිබකම් ගාවා බේකයිකේ zubarqan බුන් ෆියේ ඒ මෑරස් කිලංග රසූලාය එනා ඉදෙන්නේ බහබුරේ අල්ගුනා මෙතුගා දෙන්නේ වේනේ මා මොළු ගෙත්තන් අදි හුන්නානේ අම්රු බුන් අහ්තම් ඉන්දිෆා බුන් ෆියේ ඉදෙන්නේ ඉතේකේ එනායකි මුරුබෙත්‍රිකම් බාවෆාවා අදි වදි ඔන්න තන්තන් දචිවෙගෙන්බා මෑෆුරුගේ බොඩු බේවෙන් නොජපාමිකේ මිවාකියන් ඉතුරුකේ ඉගෆානුගේ මෝන්ෆුල් මතින් කෝෆාගේ අසර්ත ෆෙරනේ එයි අම්රුගේ බස් දෙපාරුගේ තපාත බඩුකම්නේ මිකම් විස්නිකෙන් අම්රු දෙන්නෙවියේ ඒ මෑරස් කලං රසූලාය ෆුර්තමෙන් අල්ගුන් දෙන්නෙවිවස් හමසෙදේ දෙවණිය මිදෙන්නේ බහක්වස් දොගෙන් නොන්නානේ රුහිගෙන් ඉඳ බුනා ඉරක බුනවේනි දෙනහුරි එම්මේ රිවිච් බහිකේ නුරුහි ඉඳ බුනා ඉරක බුනවේනි දෙනහුරි එම්මේ නොබෑ නොතය රසූලුල්ලාහි ඉෆාන් හදීස් කුරබියේ තෙරිකේ වාහකේ කීසම ජාදුවේ ෆද කම්කේ දෙම්මි බෑ මිහුන් ඉස්ලාම් ඉජ්ජවේ ඉස්ලාම් වුන් එමිහුන් කර හයියර් වෙපාති මිහුන් එමිහුන දෙබෑෆිය එමිහුන් ඉස්ලාම් දීන් දස්කොලම මදීනාගා දොස්කොලක තීෆා හිඟ ජවේ සරියතු මුස්තරික වංහා මිහුන්ගේ zakat නගාගෙන් අවම සලාමයි සල්ලල්ලාහි ඉතු රසූලුල්ලාහි ඉෆාන් අගබත් බුන් අබි මුයිතුගේ දරිකලම් වලීද් ෆනු වියේ මික ඉෆාන් එමිහුන් උලේ තංගන්න බඩාගතුන් එමිහුන් එක ඉෆාන් ඉස්සේ දිනමක් හතියාර ඉෆාගෙන් තිබි 20ක මිහුනාගෙන් නොකොයිජේ මික ඉග්ෆාන් බෑමියන් දෙකපා එයි දෙකොළු වෙරවින් අන්න බයකම් ගා හීකොකෙන් අම්රාදාෆා මදීනායන් අත්විජේ ඇස් දන්නවාෆියේ එමිහුන් අන්නනි දෙකොළු වෙරවේ හතියාර ඉෆාගෙන් නෙවෙයි දෙම් මිඛබර් රංගල බෙල්ලියම ખાලිද් ඉෆාන් ෆොනු බෑෆියේ මික ඉග්ෆාන් සිබියාස්ගේ ලෂ්කරකාගෙන් එමිහුන් උලේ තංගන්න බඩාගෙන් ඉරු ඊ වඩාගති ෆතිහුගේ බංගි ගෝආඩේ දෙංගක ඉග්ෆාන් ලෂ්කරායි වකිවේ එලස අරවඩාගතුන් එමිහුගේ කිබෙන් කියමන්තිරිකම නෝනි ෆෙනිවඩේ නුගතේ දෙංගක ඉග්ෆාන් මදීනා බඩාගෙන් මේ خبر දෙබුම් වලීද් නෝන් එහේ මියක් ෆොනු බෑගින් එතාගේ zakat ගෙන්නවා ඇතිව සරියතු බබුරුන් කුරේ ජමාතිගේ මීහුන් දෙතින් නවකන් අරාගින් මග්ෆේරේ ෆාරක ජුද්දාය කාරීගා උලේ خبر ඉතු රසූලුල්ලාහි ඉෆාන දිබඩාගින් ෆියේ මේ බෑමීහුන් ෆස්සා බයිකොල් දිබුමත් ඉන්සතේක මීහුන්ගේ මච්ච අල්ගමත් බනු මුජ්රිස් වෙරි කුරබාෆා ෆොනු බියේ මිබේකල් ජුද්දා බඩාගින් බෑමීහුන් ජුද්දාගේ කාරීන් ජසීරායකන් අරාගින් උලේ ඉස්ලාම්ගේ මීහුන් සම්බෝක්තකන් අරාගෙන් මිබාමීහුන් අස්ලාගතුන් අන්නතන් දෙකපා අවස් අවහන් එමීහුන්ගේ නාෆාර් පාරන් අරාගෙන් ෆුරාගෙන් දක්කාවගෙන් පුවේ අත්ලාග නෙවෙයි ගොතෙන් නුයේ දෙමි බේකද මදීනා දතුරු කුර බීරු අවස් අවහ දෙවෙන්ති බයක අවහ දියම අල්ගමතු ගෆානුන් අමරු කුර බාෆා මිබාමීහුන් මච්චන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් හුසාෆත සහමි ගෆානුන් බෙරි කුර බාෆා ෆොනු වාලා බාෆිය මිබාමීහුන් දතුරු කුරම් දියේරු එර්රියක මන්දිලෙක්ගා තිබ්බේමුගා මාබරු අජිෆාංගලෙන් අන්දවාෆා අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් හුසාෆත් ගෆාන් විදාල්වියේ කොම්ම මීහක මිය අජිෆාංගලුගේ මතින් ෆුම්මාගෙන් ගොස් බලාර මිකේ ගෆාන් කී සමාසාගේ කන්ත බරන් හුන්න බේකයි කේ මිහෙම්බේ බේකලුන් දන්නවා ඇෆියේ අවුල්මෙන් ඉස්ලාමිගේ මියොලෙනී විස් තියා දුර්වාම් බිගින්න මිහාරහම තියාගේ චරෙන් ෆුමෙන් බීතෝය
dem istagum mikama tayyar gatima vidalwiye mi timankol samasayke mi bekalum madina badagin itu rasulullah ifan gariga denni khabarta we terega mi khabar denni ma hadith kurbiye la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inma at-ta'atu fi al-ma'ruf mi basruga maana ki kadagi kiben urdewe kamiga makhluqa ka kimantiri wenete kimantiri huri hiyokantawge hijrain nuwana miharwe rabi'ul awwal mahvitrega salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan fansas aswarunga machan ali igfan bilkura bafa yaman kare fanubiye e fanubi yaman karege toyyu anhage mihun alkan kura falase kiya budu mugraji mate ekade igfan wadagin e budan alkan kura mihunai hanguram kuraba mihun bari kuraba e mihunge mudata ganima kuraba amdarin hayyar kuraba e bodu budu mugraji abba andwa abba fa ganima ya hayyaru mihunage madina wadagin fiye mi hanguram tawge wahakta ki warad diuko e wahakaga macca waki feffen hedeifa wa hanguram teke miha kurkol yan qastukura siratiga ebawatuge digu wahakta mifada kurgotkan noni nan nugene mehute komme akas adi gfan emme fansas mihun goyagen badagin beru karege wara wargada baykai hanguram kuraba emihun hisaba bali kuraba emihun zamanusure alukan kula ilahum muguru wafa ghanimai hayyer wefawa ita baykagin سلامت مدینہ بڑا تمہیں اس خلاص جنبا کرامات کے میگنے میں ہوں تیرےگا مشہور حاتم الطائیہ کی رسقفان کے دری کملوں صفان اتھے کہ ان کمنا گنے انہیں فہ کمنا گنے ان ہندوں کمنا بر کمے ہتے ما ایکوا دوک لبا بھی تنتا کے ننگنا میں میس میونائی مدگا اترو کے جگفان کنت کربا آدفلکی میے ekawna dukol lebum ekawna ituru ke egfana bar ribet ko he du'a ke kure uma ek islam yodagim fie mir ekawna ke bebe fru adi ibn hatim hun nabi sham karage den ekawna madina badagati bebe fru ga ari sham kariya the yodagin ena ke ari ga itu rasulullah ifan ge hefru kamai dilat kam gawa ko dekkam sobun amerikan madina badagin islam yodagim fie adi ibn hatim badagatu hatim ke darikam balun Safanat badagin Adi ibn Hatim ge alihoga itu Rasulullah ifan ge hefurkam ge wahakul dekkemu eman ifan daturfu kuraba fa Madina badagin fiye e badagin itu Rasulullah ifanai baddade badagati magmatine eman ifan salam kurabima salam raddu kuraba fa hadis kurabiye ti kombe karitoy Adi de nebiye algandi Adi ibn Hatim hadis kurabiye kon daturitoy Adi de nebiye ka ifan ge dilati kam shukru ada kuran jesebiyati aime dengi yang hingaware hadis kurobafa dikadung ekwa wadaganoniko muskuli ajuz anghenakunukume iturake igfanai waaka dakka pettumu utti wadagen hunnawa ikam jegiya iwaakul dakwa ikam jegi e dennei beenuntake fuddwa dibafa hingawan pettumu adiyuge hiplan eriye miyaki karwarumes duniyege aadage raskaliba nune dem wadagen iturake igfanu igikolo bedi wadagen iru e gekoluge derkamai samanata madukamu adiyu hayran pro vijje ඉතින් දෙවඩාගන්නවා හොරි තනිකා ඔති හමකුම් ෆහ ඉතරිය කිෆුයි ලාෆා බාලි හකේ මේ බාලි ඉතුරුක ඉග්ෆාන්ගේ ඇප්පල් නංගවා අදියුගේ කාරිය ජස්වා දෙබ්බාෆා ඉතින් දෙවඩාගන්නවා සේ හදීස් කුර්බාෆිය අදියු දෙන්නවියේ නෝන්නෝන් කලිග්ෆාන් තිය බාජිස් කොල්ගා ඉතින් දෙවඩාගන්නවා ර ෆහ ඉතුරුක ඉග්ෆාන් එකම මනාවේ වඩාගින් එමන් ඉග්ෆාන් ඉතංගා බෑන්දවාෆිය එක ඉග්ෆාන් ඉතින් දෙවඩාගති දෙන්වෙ දෙරසනිකේ දෙන් වාහකුල් දක්වම හදීස් කුර්බියේ මන් ඉග්ෆාන් ඉස්ලාම් වඩාගන්නවා ර दुनिया याई आखिरत का सलाम बावरी एरुने मिहन तिमफारन हदीस करे बीमा अदी de nebiye algon kiwes dine ga ule mihe kime eiwes emme ragalu dine ke adi mihen de nebiye manikfani nasrani dinu ga hunna ilmu eri kaune enage alif gaves budan algon kolon rangale none den itu rasulullah ifan hadis करे biye aike manikfan ge dimes manikfana pure bolko denoda ga nome adi de nebiye algon pure algon ge dim bolko denoda ga wamtoye दिन आयके हदीस कुरबाफा नसरानी दीनुगे इतक कमकाई ए दीनुगे कंतत कमगा अमेरिकान हदवागिन उलबा इतक कमकाई मिकाज इतक कमिंग अमेरिकान फिजवा दे बीर अमेरिकान हैरान प्रो विजे अमेरिकान दे नबिये का अमेरिकान पर नसरानी दीनुगे इल्म बडु मीह अलगन नदिकमे हदीस कुरबिया अमेरिकान रगला दिन वडागन नवारे इस्लाम दीन फनुबुम एहन हुरिया दीन मनसूख कुरबाफिए अमेरिकान इस्लाम दीन बेद वडागतम फस्टी वडागन नवानी मदीना तबाविगिन उले मीहुन दाइफ कमाई मधु कमाई Arabinge emmen emi hunai dekolwer be hanguramen hamalji ulekam tae misa hitak me ba mi huna pur koladana be ku nekkam be me ba mi hunga macca mudabirikan ohi mudajab beenum ba mi ku nechen kaaru dane nuwatama nikfan islam dina be doda gatmati fasti wada gannwani islamuga madukama emi hunge dusvinunge ginakam macca toy manikfan hayarate kiye rat dinoda gannwam toy adiyu denebiye ade eratuge wa khabar ahme noe dekime
hadis kurebiye maras kilang raskamul gandiba abdalu ame midinu ekanta furihama wamandairu elashun ekek anghenun ekani nukumekin as evs birbirikamakai nuda kabdullah gifruga tawaf kurata manikfan dikawda gannawa nowe nuwatama nikfan midina badiwda gatuma tie fasji wada gannawani raskan ehem bak atuga wati dikawda gatum stochige maras kilang gandiba abdalu ame babiluga ehra hudu ganduwartak islamun hifagin hitakan ule khabar manikfan daadi awan iwadagen fane den adiyo islam wadagen fiye itro ke ifan hadis kurebi emmeha akantan manikfan ge loflon dikawadagen wanden manikfan dil duniya ga hunne wiye manikfan aharwi hijraim fastros abana aharuge manikfan ge umur flon er sateka vihi aharfle ibnul mubarak riwa kurebi adi ibn hatim ge kiban riwagen be manikfan islam mafahu e namadaka shauq werwe wudukogen hutta noni namadige waqte nawde imam ahmad riwakurabe adi ibn hatim garihuga idduak mihak de nebiye algona 200 dirham debanu toye manikfan bidalwiye kaliyek timange gatun 200 dirham tie edeni timanai hatim toyige darikajunne radiyallahu anhu ghazwat tabuk haguram rominge mihun laskari jamakogen salamai sallallahu itu rasulullah ikfanai hanguram kuloma tayyar kura wahaka itu rasulullah ikfanan iwadagin fiye mikanta ferun dwaswaraki madinaya barat tadukan divi honu gade miistakunna wara dati dwaswarikam gaviye eraki mewa kiriya dombawun anna dwaswaru me miistakunnan emihuge bagichatkai damdanuga tivun emme beenum wane dwaswaru me fahe mifada dwaswaruga salamai sallallahu itu rasulullah ikfanu rominai hangurama kureuma samkare badagatuan ke ikfanu garihuga dimat tiyarwan ashabe bekajunnan angwafiye ඉතුරුක ඉක්වාන් මිහංග්‍රාමයක නෝනි මිගත කුරින් එම්මෙනන් එගේනේ ගතුන් ඒ වඩා ගන්නවන් උළුවා තනේ නාංගවතේ මිහංග්‍රාමයක කුරි ඉසුරේ වඩා ගන්නවන් උළුවා තනයි කුරබාන් ගස්තු කුරබා කන්ත මිහා ෆාල්කොන් එංගෙවි මිකම්ගේ බොඩුකමයි දතුරුගේ දිව්කමයි දුස්විනුන්ගේ ගදපත්කමයි මිස්තකුන්න මිදෝසල දිප්පාවා දතිකමයි මිකන් කමට්ටක එම්මෙම්මෙ රංගල දෙන චිවගෙන් රංගල තයාර් වෙගෙන් දිවමතේ මක්කා යටයි අදි එහෙම්බස් ඉතුරුක ඉක්වාන් වෙරිකම්ගේ අහුදුගේ දරුගාවා තන්තනසයි qabila takabis mihanguramen adiuga diuman annan angwafiye mudahuri ammati tanwas mihun nemihun ehi wegen datran hada tayyaruman engeviye fay usman gufano dihas dinaruge ranai samanai eko tinsateka jamadai fansas ahai mihanguramen heda kuribiye abu bakr gufano ge appulga ebagutan huri muli muda heda kuribiye ei hataruhas dirhamge minvere umar gufano ge mudalge deban ba heda kuribiye abdurrahman bin auf waragina muda heda kuribiye abbas gifanai talhat gifanai dibekan miswalak gintakit heda kuribiye asim bin adi hadiya wasku kadur genneviye islamunga anghenun ekamajunge baragina gahanatan hangurama khalda fonu wafuwe madinaga ulwa figu weringe hamiye ko as ituraka igfanu gariba dinneviye algun members ti hangurama gendawate ikal igfan hadis kuribiye te bamihuge daturge khardai aragin dane ecche debekate nete mibamihun lolun karuna alamun hitam kuramun danikok metren timmi hunan usman gifanu khardai sawari debafiye ane demi hunan abbas gifanu ane demi hunan yamin bun amru khardai sawari debafiye defa milaskaro as ebumun salama sallallahu itu rasulullah gifanu milaskaro adad bedevir tiris has mihun kamga biye de madina ge macca muhammad bun maslamat gifanu berkuraba itu rake gifanu ge ahul baytunga macca ali gifanu berkuraba biye madina ge munafiqun kore barak ginamihun hangurame dioma burji hifati bije miurenge veriyeki abdullah ibn ubay ibn salibule mina ibn fiye muhammad gifanu banul asfar wanga mihunai hangurame eyod duru kariyan nukudaga noni mifada tadu hono osumge eka gifanu ehifu kurabani mihunai hangurama kurabumi kuliwari kamataye ahrennan hiwani miharus eka gifanai eka gifanu ashabun emihum bandigen wajhagen gendatan pennehne fahe munafiqunge jamaati ge mihum miwagata dakka fikan ituru eka gifanan engewadaganigen ei kiyebe deki wahake etto esse omak ammar bun yasir gifanu fonu bun dannafiye ei den kuliwara dekke wahake dem munafiqunge jamaati ge mihum as dannafiye agunmen ratuga tibman izuna debun edemoe tietana gosgen e dom mihunge anghenunta feunimaka salamatku nutibene adi badwin kure eta bakwas ekek uzutta dannawa mihanguramiya nugos tibman izna e dannafiye mi emenname ituru eka gifanu evren e edun izna debafiye mikma meduga miliya ay maris kelange bawa debafiye afallahu anka kale gifanu ti debi izna ay meduga maris kelange kale gifanu afu kurbafiye lima adinta lahum evrena kale gifanu izna debi kiyebeheye hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu etren tedbirin kale gifanu bayan bejjama dande
وتعلم الكاذبين دوغوريم بكي انجي دين اميونا مدغا مفدان بابا دبافيه انما يستوزنك كجفان كيبان اذنين اديكن كروري الذين لا يؤمنون بالله ما رسكلان كيبان ايمان نوامي هنا واليوم الاخر اخر الدوهتاي وارتابت قلوبهم ادي اورنج هتبني شكوا فهم اورن تبني في ريبهم اورنج شكوا يترددون يقولوا ميكولان هيغي دين اميهم اذنما عذرتكي دوغ عذرتكي كان انجيوما مياي بابا دبيه ولو ارادوا الخروج اميهم هنغراميا نكتوان هيكولنما لا عدوا له عدة اميهم اكما كتم سامانكاي هتيار التجار فيه ولكن اكما كره الله ما رزقناه نرسوا فيه ان بعاثهم اميهنا دبما فثبطهم اميهم برهد كربا نكمت كربا فيه وقيل بني وجه اقعدوا ابرمي اتين لجنت بيته مع القاعدين اتين تبي هناك دين المنافقون نغس تبي كم مچ مؤمنون اب ستامه نكلو من اورنج حال بيان كربا مياي بابا دبا فيه لو خرجوا فيكم اميهم تبامين تريغا نكم جنما ما زادوكم اميهم تبامين اتر نكرانته الا خبالا هبر بلكم منوي ولا اوضعوا ادي اميهم دركفانته خلالكم تبامين رنگل خلقتا يبغونكم تبامين اورن ايدي تبينته الفتنه فتنتك وفيكم ادي تبامين تريغا سماعون لهم اورن بس اهاميهم والله ما رسكلانجي عليم دنوريكم باكلانجي بالظالمين ان يابين جوتكاي حالته ادي اسلام كره ابي كلونجي ايمان كما متغا ابس تهمت نوبه جماعتك بيكوس ميهغرامه بدا نوگم بس تيبوافو سلامه سلالي بيتو رسول الله يفان ادي يفان مدينه غا بحتوا فاوداغنواتيبه ميكماوس منافقكم بهن ندلافو بنفوه ميبر هغرامه ادي يفان نوگندي اي هم برهدي بيكلي بتاي ميرو ادي يفان اسواگين ميكماگين اتو رسول الله يفان غاريه بلاگين شكوا دنافيه حديث كربيه موسى غفان غاريوغا هارون غفان بي درجاغا تمن كجفان غاريوغا كجفان وما كجفان نورني هي دين سلامه سلالي بيتو كجفان دسر كربافيه اتو كجفان امه بڑو ديدكو مي دسرغا دبي ابو بكر غفان اپلته سلامه سلالي بيتو رسول الله يفان ام فها بداگي ادي امه بڑو هنگراماگا ادي غفان اتو كجفان اميلفو كنتك بيركربافا رسغا بهتماي لشکرگ مچن ام بڑو ویریکی ابو بکر غفان کمگا دکیماي میکن کمگا بربڑ حکمت تری معنی به ادی می لشکرگ ایک ایک باباگ میهونن ایک ایک ورین لبا دیده دبی مهاجریه بیکلم گه دیده دبی زبیر غفان ته انصاریه بیکلم کره اوس ونهاگ دیده دبی اسید بن حضير غفان ته خزرج ونهاگ دیده حباب بن منذر غفان ته دمفه لشکراگن دتر کر بافا وراگن سمود باگا میهونو حجره کی رسای همم حدیث کربیه می انیاور وگین هلاک ودیا میهونگه رسد تبامیهم مرسکدان کی بیا بیرویت و روح حال نونی نون ناته می لشکر کا حرس وریه کی عباد بن بشر غفانه لشکراگن نماز پر قربانی ابو بکر غفانه دم فهم لشکراگن سلامه صلی الله علیه رسول الله غفان تبوک واصل وداینیر میتاک ابس امارت نته اترو کے غفان معاذ بن جبل گریوگا حدیث کربیه کا غفان عمر دما جهتی ویا ملی میتنگلوگا بگیچا هدی زینه چلوی منی کو دکینوے بكندم من حديث كريبي قلت بيه لسكر بميستكم هرفسيه كلامة تبوك فابا أدي همرجيين ولينكو أبو خيسمت غفان ولكن مدسكراي لاحق بدل كربا فيه مكذي غفان قواه كي مكذي غفان كي مدينة مستند ما بيكذي كي إكمك مكذي غفان كي مداور كما يهره مهنغراميا ندي فس جهيجين هره ونميه كي سلام سلواجب رسول الله غفان هنغراميا نكو داغتما فهو ادواك مكذي غفان وداغين مكذي غفان بڑو بگیچہ کا بنویر می بگیچہ کے تریگام کے غفان کے دیامبین روگ اسگو کے فتم بر ریت کو کم میہ کو کھڑا گین ہداگین مچ فنگوکا تیماگین بر رنگل کھانا تیار کو گین ورن آرام گا اولے اولے تیبے می بامیو می کے غفان وڈاگن نو تھی لیکن کم میہ کو نو کو می گیا وڈاگن نو رے الگن گیا وڈاگن نو رے کیا گوام فرا پی می کے غفان الکو کھن نو افا بجال وی رنگلے رنگلے سلام صلی اللہ علیہ رسول اللہ غفان می فد ہونو گا ہنگرامے دتر قربانیے ابو خيثمت تباميم كايريغا تيفدان ارام قران انني فين جيكاي فين كفاه رفناي مير زازات كانا يا ريت نجا هي ان لا زبان انغنكاي ابهوت تيي رنگلو انصافيتاي تياري واني كنتك نونه اوهن يو جمال مچ دترو كانا اروافا مگه دهناياي خنياي لونسيا گناته فهم باميم اككبر انيك اوسوان اولگه ميكنت تيار كل افوه كل يكم كيغفان جمال بچ سوارو دتر کرو بافا وڈاگین اترو کے غفان ای بدل کربنی اترو کے غفان لشکراگین تبوک فابا وڈاگن نونی کنے کے غفان وڈاگن نو تم فن جواگین اصحاب کلم کرے بیکلک دنبیے
Hijaz Karak Faratun Dubafa Anna Jamalin about the Hadith Kurebieti Abu Khaythamativ. Elativki Rashgamihum out. Demfe Kantan Higimaki Salama Sulali Vitu Rasul Ivan Tabuka Faba Wadagging Iraq Etak Ibis Laskar Nete Bigotaki Etanang Ibigim Madinaya Hangrame Adan Orno Mutanasir Arbinai Rumi Gemihum Etrang Iturkan Islam Galaskar and Wadagano Akabar Ivi Birugan against Sham Karag Etri Gos Etambra Bakiwaki Joe Demitanga Iturkan Faba Wadagging Etadwak and Hunavi Mihune Huneunga Elativki Rashgaveri Yohanna Yai Jarbag Alverinai Azruhge Alvedinai Iturkan Garian among Edian as Ruhi Joe Jarbayai Azruhaki Sham Karag Dekun Faratu Dekariai Adatgaveri Yohanna Iturkanai Sulhabi Aharu Ahara Gizi Dinum Gamachere Minayat Yedevi Sulhag Fakor Oti Mifadaine Bismillahir Rahmanir Rahim هذا أمنة من الله ومحمد نبي رسول الله ليوحنا وأهل آيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحوز ما له دون نفسه وإنه لطيبة لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر ألفها من بسرطة معني بسم الله مي مارسكرانك بيناي مارسكرانك رسول كما ينفنوا بمحمد نبي كريفان وكبين آيلتك أول ويرن تراي يوحنا يدبي أمانكم كفتر فهي أميهم إقام جاي كانوغا أراف رادوبا تغيتي أمام بيجن بي أميهناي إكوغا شام كراك أول ويرناي يمن كراك أول ويرناي كانوغا أول ويرن مارسكرانك ركاوتر كما محمد نبي كريفان وركاوتر كان جبيجن بي فهي أميهم كره مفتاي خلافه علم كمين وفداغن في ميهجه مدا ركاوتر نواهوته ميهاගේ හරිකන් නෝනේ ඒ මුදා එර හොන්නවටි ඉෆාගේ මීහකන් හලාල් වෙන්නේ අදි එමීහුන් ෆෑබාන් උලේ තනකුන් නොත දාන් උලේ මගකුන් එමීහුන මනා නුකරවේ හුට්ටේ අලිෆා මිය අස්රුහගේ මීහුනයි ජර්බාගේ මීහුන දෙබි ෆයිකල් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් هذا كتاب من محمد النبي ليهدي أزرهم وجرباء إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وإن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين ألفها مي بسرو توقع معنا بسم الله مي محمد نبي كريفان كيبين أزرحاي جرباوك أهل برينا دي بفكر مي هني مارس كلاك أمان كماي محمد غفان أمان كان جيبكم وامي هني مي هن كم أهرك رجب ما هم ستيك دينار رندين واجب جنبه هذه إسلامنا هيوكم هتماي نصيحة تريبون أميهم مچ واجب में अलिफा मियर يقول المترجم أهرمنगे में दिवे राज्यगा इन ज़मानों से बैतुल माल गिफरातुन लिए दिनों तक रजब फिरमाई निम्मु भाट्टा पावनी वरक हारु रंगल गोती की मती कम गाफने वल्लाहु आलम अलिफा dem minaag ahul bering as itu rasulullah ifan we kibang amang edi sulhawi jowe emihun sulhawi eraruge mewag hatar baakula ebba dinum gachate demfai mikankan nimme faga itu rasulullah ifan ashabe kalin jama kurba sham karag etiren arawdagatwa meduga mashwara kurba biye umar gufan de nebiye kali gufan kaltiren arawdagatwa amru kure bijiya bismillah hadis kure biye tiyafada amre beunu namaka mashwara nukure bim hoy umar gufan de nebiye e marskan rasulullah रूमी नकी बरब्बिस लस्कर गिनविगम बाबेके करतिरेगा अदि अगुलमें इस्लामंगे एबिस बेखुनवे मिहार अगुलमें एमिहुनाई खारियं अथि जहिम कोमेगस एमिहुन बिरवेस गेंजे एमिहुनक अगुलनेकाई हमल जिनमकते नववे मिथनन देतिन रंग इस्लामंगे वेलकम गिदर बदिजे देम मिहार फेननी अमरा रुजुमे मारस केलांगे कंहिंगवा गते फेनदान साय मी बसुल गिनबेकन सबाव जवे देमफे मी मशवरा कबूल कुरबा लस्करागे मदीना रुजु वडागतुंगे datul fula fattu afiye danne tabuk kongramaage datul fluga ka vitur rasulullah igfanu kiban duniyega kantan hinga aadafu wattada afani waragina mu'jizata fene nohanu madkait kolakun nudai ku gina mistaka kandevumai femmadwe datibegen ulontagu bodu echchewe teriya warakura femfaden alubafa e terega ituruke igfanu attefu behettemun emai ingil furta demdun kodula fingara ginawe laskarge emmen etanum fennaga rakakun hedkamai miwaatuge etak kamen fene लस्करागे मदीना आई हमें बड़ागे तना मदीना रब्बेरुगा गुबा मिस्किताई वादिया मुनाफिकुं के बैक मिस्किते बाटागे उले खबर योडागे फिए आदि ए मिस्की बेहती मिहुंगास तन्नो एफुए तिमावरेंगे मिस्कितुआ के जगफान नमाज फुए कोदे उम ओडागे देबारे
mihatanun e miskituge khabartan maris kenaange bawa debba e miskituga namaz nukure woman angwaye mi miskitaki heo niyatakun behetunu miskite nun kamai e miski behetumun e mihunge pastaki islamunge meduga hasta wad ufadda adi beerun anna dusminuna wagidi hedunkan miliya ayatu bayan kurbaye والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون دين أصحابه كذن فنباغين إمسكي مقرى بافيه سلامة صلى الله عليه رسول الله إقفان مدينة بداغين هم جيه بداغتون هم قرامين نونيكم فاسجيباتي ميهون عيس زازات عذر تدنوا أولته emihunge beerfurge uzulta qabul kurba emihunge hittakai maras kinange ay hawal kurbate hangura amen nugos fasjigen uzurkan ja tibiti emihunge wahaka danne ei khazraj wanghage khawbun majik fanai aws wanghain miraratun rabi'u fanai hilal bun umayyah fanai mige timbe kalune mitimbe kalun ebe kalunge kufir kalun israfa haduga itu rasulullah ifan ali badagin foe fai kabu gfan badagin vede badagatun itu rasulullah ifan kofa zatkan hiniwarna kurababa kayigfan hangurame nudiyei ki behe mifadan hadis kurbafiye ekayigfan de nibiye e maras kiran rasulay nikamati ala kayigfan non ehem duniye ge ebes mihe ki kurmati ga innama kommes waake dakagin emihe ku nuruhum nikme jeyim hebe adu kayigfan ruhi wada gannawane waake dakka abzutta ke dannawagin nukun eiru maras kiran algunda nuruswa faane kan algunda rangalan ege tiyakure suwali ge jawab teda denima kayigfan hiplahame nukurabane එකමක් එකුරුගේ මච්චන් අල්ගොන මාරස් කෙනා කිවෙන් අෆු එදවේ අල්ගොන නුදියයි එබ්ස් උදරකා ජයගෙන නෝනේ මෙහෙන් දෙන්නම හදීස් කුරේ බියේති එහෙන් බියා කලිගෆාන්ගේ තිය කුසා මෙදුගා මාරස් කෙනාගේ කොම්මස් මගින් අංගවාදේ තෙදුවකින් හිඟා දාතේ අනෙත් දෙවේ කලුම්බේ සම මිෆද මේර්මකුන් දන්නවා හැම මෙහෙම හදීස් කුරු බෑවියේ දෙම් මිතින් බේකලුනායි එබ්ස් ඉස්ලාමක අංගයන් බොල්මෙන් අලාස් වෙ නැති ජේ මිගේ මතිගා උළුබාතා කුඩ දොස්කොලක ෆව බේකලුන්ගේ තවබා මාරස් කෙනා කබූල් කුරබා අෆු කුරබා කම්ගේ ආයි බාබා දෙබෑවියේ e ay bawaji bumun islamunge emmenai isu rasulullah igfan waran ufa kurebiye kabu gfan mikamge ufaga ke igfange muli mudajan sudugai kurban ulbaniko isu rasulullah igfan hadis kurebiye ebba bahatta fa ane ban sudugai kurashe sagi fanghage mihun au selamai sallallahu alaihi isu rasulullah igfan tabukum madina balagetana sagi fanghage faratum waften atweje mi sagi fangha mihunge wahaka khulasa eki selamai sallallahu alaihi isu rasulullah igfan taifuge hasaruga hunnafa ikan dukul labafa imri wadagan noniko sagif angha mihun kure urwatun mas'ud itru ke igfange fahiblun as madina ang ara wadagatuma kurin badal kun islam je den da nafiye algun gos emihun islam dina gomang amru debiya kitoy hadis kure biye tierun emihun ka igfan qatul kula katibis fakare nudan se urwat den nibiye e maris kiran rasul algun ki emihun ma bolaka ruhi loba mihike emihun algonaka kamen nukurane kamga hibe den isna debafiye meke igfan taifa badagin islam din fal kuraba dina gawajibun ke igfan shahid ko foe mikantaka fahu masduhun emihun ebbe sallai kok emihun ge batagin baha arabinai hangram kuloman nukuladan kam bisni komme sulhain hodman itu rasulullah igfan gariham mihak fono makasdu kok ikamagin madina gosdeto abdullah ali kimen edigen foe mina bnefiye ahuren ekanyak tiyata kare nudahurime den emihunge ashrafun kure fas mihak abdiyadal ekuga fono afoe mewa mihun daturko madina ngas itu rasulullah ifana ibadal umun emihun masjidun nabawi ge waki faratka balu bafiye den emihun mitanga mihun qur'an kiwa adu ehmarai namaz kuratan bilma tibete komme duwaku itu rasulullah ifana garihan as tibeme emihun itu ke ifana garihan annani etren emme layang huri Osman bin Abil As emihunge tageti behetuma bahata fe meke igfan haddago taki emihun esanun emri ama ekanin gos itu rasulullah igfan gariyahun din daskuraba qur'an kiyawa haddaniye itu rasulullah igfanai badal noyjenam abu bakr igfan gariya gos ilmu hasil kurbe meke matin ulba eke igfani dinuge fiqhu wadi kam gawigin fiye den fam bamihun miti bunga itu rasulullah igfan dina gawajib man ijab di islam ejwe den emihun danno afiye algulmenge macce kali igfan imama ko lepun edmo den emihunge maccen imama namaz kur masai din dasko dirma video kamga Osman bin Abil As labafiye den emihun de nebiye algulmenge rasugati mihun midin qabul kureto dahuri me adi emmastos wandin emihunge budu muguran labba behettum edmo emihunge hittakam maras kelang islam dinu alikam badwa
ಹಿತ್ತಂ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಬುದು ನುಬೆಟ್ಟಿವಿಯ ಅಂಹಿನುಂತಂ ಹಳೆ ಫಳೆ ದವಾ ದಿಕೊಳ ವೆರಿಕಂ ಬೊಡುಕ ಫಾನಸೆ ರರುಗೆ ಮೀಹುಂ ಈಮಾನ್ ಬಾಹುರಿ ಬರ ಬಾರುಂ ಕಮ್ಗ ಅಗುನ್ ಮೆನಂ ಹೀವೆ ಮಿಹಿನ್ ದೆ ನೀಮಾ ಇತುರು ಕಿಫಾನ್ ಮಿಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರಬಾ ಮೀಹುನ ಫೆನುನು ಲಫಾ ಮಗಕುನ್ ದೀನ ಗೌಂಗೆ ಕಂತ ಗೆಂದಿಯಮಂ ಇಸ್ನ ದಿಬ್ಬಾಫಾ ಫೊನು ಬಾಫಿವೆ ದೆಂಫಾ ಮಿಬಾಮಿಹುಂ ಮದೀನಾಯಿನ್ ಬೇರು ಮಫೋ ಅಬ್ದು ಯಾದೇಲಿ ಬಿದಾಲ್ ವಿಯೇತೆ ಬಾಮಿಹುನ ಬುರಬಡಕ್ ಸಗೀಫಂ ಹಾ ಮೀಹುಂ ದನ್ನನಿ ಅಹರಿನೆ ಅಹರೆಂ ಬುನಿಗೊತಕ ಕಂತ ಕೊಗ್ಗೆ ನೋನಿ ಕಮಕು ದಾಕರೆ ನೋನ್ನಾನೆ ತಿಬಾಮಿಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಗೆನ್ ತಿಬಿಕಂ ಮಬನಾಂದೆ ಮಂಖನಾಕೋಗೆನ್ ತಿಬೇರೆ ಫಹಂ ಮಿಬಾಮಿಹುಂ ನಿಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಬ್ಬಸ್ಸುಗೆನ್ ತಿಬೆ ತೋಯಿಫಂ ಹಿಂಗೆ ಜೋವೆ ಬಾಮಿಹುಂ ದಿಯುಮನ್ ರಫುಗೆ ಮೀಹುಂ ಖಬರ್ ಎಹಮಂ ಇಬ್ಬಿಗೆನ್ ಆಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿಮಾ ಅಬ್ದು ಯಾದೇಲಿ ಬಿದಾಲ್ ವಿಯೇ ಅದ್ದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಕಿ ಮಾ ಕಂತಬ್ಬಡು ಬಸ್ಫುಲ್ ಗದ ಬೇಕೈಕೆ එක ඉෆාන් අහර්මනයි දෙකිවි මා බොඩචි වාහකුල් තේකේ කොම්මිකස් එක ඉෆාන්ගේ බාර්ෆුල් එස් වර ගදමෙතායේ මිකරාගේ එම්මෙන් කියමන් කුර්බාෆියායේ එම්මෙන් එති වෙනි එක ඉෆාන් අංගවාෆි කමකෆියා මල්දෙන් තයාරුගේ එක ඉෆානකි මීරු දන්නවා එච්ච කබූල් කුර්බා බේකයි නෝනේ සගීෆංහා මියුම් රෆුවේ එක ඉෆාන් දක්වනි කොන්කොන් හන්තත්තකෙන් හෙයේ අබ්දුලාදේ විදාලවියේ ආෆේ මිහිරි දෙක්කේ වර්ග වාහකින් හෙයේ බොඩ බුදුස් වී මුගරාදා රෝදේ මිකහලා කන්තකේ රාවිස්වි නුබෝර්ෆෝදේ ජිනේවිස්වි නුකුරාෆෝදේ මිසබ වාගදායරන් එම්මෙන් හලිදවැගෙන් බුනෆුවේ තිහරියකි වෙවෙන කන්තකේ නෝනේ තියගොත කරෙන් අර්වෙන්නකෝ කියවනේ නොආෆ්‍රීම අබ්දියාජාජ් විදාල්වියේ එම්ම නගලේ තිහෙම්බියා අවහන් හතියාර්ත තුවනුක කෝටි මරාමාත්ක හුරියා හුරි ගීති මේවයි නමස් රක්තරේලා තයාරුගෙන් තිබෙන් උලම අන්නාතේ එක දෙගෆානුගේ ලස්කරුගේ හිරෆස් මිසාහිත්වස් වෙන්දානේ කහදේ දෙම් බෑමියම් වකකින් ගාජේ den desinduhe bir bamium hita birberikam wade hanguram kurmen nekkam visniken emmen begen abdiyadad ariyan asmunefuwe adi efar muhammad gifanu ariya badagen debare abdiyadad vidalwiye anikka ek gifanu ariyaka daakata bi konkama koyye hitam faraku diekas waki goten noane me bamium danno afuwe badagen debambi ek gifanu ibdalwa witta qabul kulomate armengi kibiyako ek gifanu ka hanguram ko gadwe ganwe ha bare nete mihen tibba ek gifanu badagen feno note laskare fonu ba finama මා බොල කන්තත් දති දානේ අබ්දියාදේ විදාල්වියේ තිකමකා ඉතාකරි දානේ කවෙන්නසේ එක ඉෆාන විදාල්වා වෙත්තකි අහුරෙමින් ඉහදෝ එබුනියේ එගෙත්ත තිබෑමියුම් කබූල් කුලොමුන් එකන්තගේ නිමුනියේ දෙම්මෙ බෑමියුම් ඉස්ලාම් විජ්ජෝවේ අබ්දියාදේ මිඛබර් මදීනා යදිබාෆී ලාත මුගරාදිබුම් සගීෆන්හා මියුම් ඉස්ලාමී වාහක ඊවදාගතුමුන් ලාතේ විකියේ එබොඩ බුදු මුගරාදිබුමන් අබූ සුෆියානයි මුගීරත් බුන් ශුබතයි දෙබේ එකදන් තායිෆ ෆනුවා ඒ බුදු මුගරා බිමා හම් කුර්බාෆී ඉජ්‍රයින් නොවන අහරුගේ හජ් මේ අහරුගේ සුල්කාද මහුගේ ෆෞකුල්ගා හජ්ජුගේ කන්තක විරිකුර බාෆා සයිදුනා අබූබකර් ගෆාන් ෆනු බාෆියේ ෆයි අබූබකර් ගෆාන් මදීනායින් තින් සතේක මිහුනාගෙන් නුකෝඩාගෙන් ෆියේ ඉතු රසූලුල්ලාහ් ගෆාන්ගේ හදුයකම්ගා වි ඔෆනු බියේ අබූබකර් ගෆාන් ෆස් ඔගෙන් දෙවියේ අබූබකර් ගෆාන් මදීනායින් දතුරු කුරම ෆෞගා බරාත් සූරතුගේ කුරීකොල්ගේ ආයත බාවද බාෆියේ දෙන් ෆේ මේ ආයතන් අරෆයි දෝ මිස්තකුන්නන් ඉව්වෙමක් සයිදුනා අලි ගෆාන් ෆනු බාෆියේ Ali Gifan walakin Abu Bakr Gifan ay magbatin badal kurabun Abu Bakr Gifan vidalwiye kon datritoy Ali Gifan ikkada ayetta vidalwe debafa vidalwiye mi ayetta mistakunnan ibema fonu bima ayime Abu Bakr Gifan vidalwiye hajju veriye ki kaagtoy Ali Gifan vidalwiye ebekadi ki kaje Gifan Jun kaje Gifan kamaki mi ayetta mistakunnan ibema dem miye dekadon ekwa datur kuraba hajju kanta nimma fiye මිස්තකුන් ජමාවා කොම්මෙතන ගාමේ අබූ බකර් ගෆාන් ඛුත්බා විදාලුීමා අලි ගෆාන් තෙදෝඩාගින් බරාත් සූරතුගේ කුරීකොල්ගේ තේර ආයෙන් ඉබවාෆා ගවාද බේ ඒ මිස්තකුන් නේවේ මියහරෆ මුස්ලිකකන් හජ්ජන් වෙවේනේ ඔරියන් හාජුගා අතිවි ගෙෆුල්ගා තවාෆ් කොගේ නුවානේ බරාත් සූරතුගේ කුරීකොල්ගේ තේර ආයතුගා වනි මුස්ලිකුන් නයි මෙතුගා හුරි කුරිහා අහුදෙන් නැති ජවාකේ ආයි එමිහුන් ඉස්ලාම් වානේ නම ඉස්ලාම් වාන් රසුම් ෆාබානේ නම ෆාබාන් හතර මස්තුවහන් මොහලත් දෙබිගෙන් බා වාකේ ආයි adi ekan kamai be hukum taw waagtake mi moli datul fulgame ali gifanu namaz ful kurbani Abu Bakr gifanu ge fahipulge Ubayy ge fi Abdullah maru mi harge zulqaida magi tirega Abdullah ibn Ubayy ibn Salul niyawije enaga bacca salama sallallahu itu Rasulullah gifanu kas namaz ful kurbiye mina niyawi do itu ke gifanu kan takurbi heful kamai itu ke gifanu era khulgu fulge makan dikifa waragina munafiqun emihunge nifaqu kan dukar rangal wijjawe එකමක් එදුවහෆවගා ඒගොත මුනාෆිකෝ වෙච්ච ෆාරුකෝගෙන් උලේ මීහුගේ මච්චන් ඉතුරුක යගෆානු කරනමාස් ෆුල් කුරිබුමයි අස්තගෆාරු කුරිබුන් එක යගෆානුගේ මච්චන් මමා කුරිවිජේ එයි මිදියා ආය බවා ලිබුමුනේ වදා තුසල්ලි අලා අහදින් මින්හුම් මාත අබදන් වලා තකුම් අලා කබරි
miya etuga ekulegimwa maunai euren kure marwejje hama ekaku machame kaligfan namaz nukuraba reve adi emihege qabruge kariga qaame olagin nuwes hunnawa reve mi situna ummu kulthum gifan awharabu miharge tirega itu rasulullah gifan ge dari kambadun usman gifan ge ambi kambadun situna ummu kulthum gifan madina ga awhare fasdan jawne hijrain dihawan ahar sariyatu miharge rabiul akhir ma salama sallallahu alaihi itu rasulullah gifan khalid ibn al-walid gifan daskari ge macha berkur bafa yaman karage najrane kiye hisab ge mis kunan islam dina gwa jewum fonu bafiye fa ekje gifan itna balagin farata dina gawum ge mihum fonu ba dina gwa jewum itangalu ge mihum babeyan islam din qabul ko dina wadi jawe khalid gifan emihuna din dasko deba qur'an kiwa dewu man hunno afa miwahaka itu rasulullah gifan diu bafiye itu rasulullah gifan emihum kure wafta kage madina badagatma diu bafiye dem mienge magum wafta kage madina badagatma emihum ge berikan miyamihum kure zaid ibn husayna deba afa fonu bafiye sariyatu miharuge ramdom ma terega yaman karage muzhij wanghage mihun islam dina gawadi umang ali gifan fonu biye mi fonu bumga ali gifan amur kure biye kali gifan emihun ge rasa badagim fiya emihun la ilaha illa allah mi kalima ki umang gawala bare ekawang ijab di finama fardu fasnamad gwa ka angware minun ehin kamakan adi evrenna nogware fahe insanun kure emme mihaga tedmagu dekkummes etagiti gamachan irwara oseha takichbure hekam bode emiyun kaligfanai hangurama nufranis kaligfan emiyunai hangurama nufattware demfe aligfan irsa badagim mi enge magun dina gwali bumun emiyun dekol veribe hangurama fattafuwe aligfan gadihugawa laskaragin emiyunai hangurama kurba emiyun bali kurba biye emiyun baliwegen dubagatmakun emiyun ge fahatun wade nuganwate adiketa emiyun go stahuga hamaji tibun anika itna badagin dina gwali bafiye den emiyun ekawang ijabdi kuriyati emiyun islame zakat naga aligfanai hawal kufuwe emihun de neviye den kaligfan rasulullah gifan gariya badagen neviyas timawren ge dargati mistakun ge machan islam din ga hukum tan hinga din petruman hawal vijayim den aligfan datul kurba fa badagen itu rasulullah gifanai badal kurebi itu kaligfan hajjatul wada badagen makka ga hunnani kore yaman karage macha verin fonubu den fe salama sallallahu alaihi itu rasulullah gifan yaman karage macha verin fonu bafiye ikarage mati farata mibahi adanu farata fonubi muaz bin jabal ani farata fonubi abu musa al-ashari idbe kalinan itu rasulullah gifan kuri wasi fuli miye yasira wala tu'sira tiage de kalum istakunna kanta fasewane magun kantan hingare mi istakunna datinu kurare tiage de kalun datanga fotu ahulweri mistibe hutte dina gomga furtame la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mi de kalma gwa kan gware ekaman ijab di finama farz fasnamaz gwa kan gware ekaman ijab di finama emihunge mudabiringe kimain hifa emihungure faqiruna deve zakat gwa filwa dere zakat negumga suri emme molo ecce zakat nagan diman kurare kommes aniyajibe mihunge du'at ka rakati riwate ham karwarun aniyajibe mihunge du'ayai ma raskiyang ras comply dimdaku ebe sure fardai nete muaz gifan mi datur wadagi gotan itur rasulullah gifan surge wadagan no demes yaman karaga hunnebiye wa amma abu musa al-ash'ari gifan hajjatul wada ga itur rasulullah gifan ay badal kurebiye hajjatul wada hijrain dihawana ahar salama sallallahu alaihi itu rasulullah gifan mi istakunagin hajja wadagin nebiye mi hajjatul wada yonan kiuni mi hajjuga salama sallallahu alaihi itu rasulullah gifan mi istakunai wakiwe wadagatum gwa kul dakwa mi istakuna wada kurba hiddi kontake itu kele gifan hijre wadagatum fahaku minun hajjaka wada nume gannawe me mi hajjan itu kele gifan madinai nuko wadagati hajju mahuge faswane kan honi hirdo hoge madina ga macha berkurebi abu dujanat al-ansari mi kele gifan salama sallallahu alaihi itu kele gifan gari ga mi hajju ge datra eko hajji has mi hundiye adi ehnem faratun hajjan ami hunaiku mi hajju ge arafatu ga illaka sabisas mi hun tibikama riwawi gembe yaqulu al-mutarjim mi siyarat ki amiha rangalan handan hunnane mi mang itu rasulullah gifan mi istakun hajjat da makkai nuko dagati ke gifan ge jan fulan nurakatir be hunnewe netigen gini kanyayo sawar farbadaga tinre ehun nevi emme demi hun kure ekakam ge thani isnaini izhuma fil ghariya e devana mi haki siddiqul ummati sayyidina abu bakr gifane ehun nawagim mi abu bakr gifana la tahzan inna allaha ma'ana min idaru basru ge tedkamai ikanyanga nabiyya ta islam dinan ikanyanga nasr devi avaskamai furihamakan miyad eba fenetayo e nukmo dagata mi dihawan ahare
miyadu kale ifanu ehunnevi etibaha emmenge loberi kamge lotakum beliveliye ellaka sabvis has mihun etivi kale ifanuge macca qurban beve ayke tedbir iman kama islam dinaki mifada kamke alifa dem fesalama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan madinai nukma wadagin ikale ifan sawari ara wadaga tmaik ihram banwa talbiya vidalwan fatwa afiye labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka mifadain talbiya vidalwe labbaik ge manai ibaswami ge kibiyan kiwantiri ve ijab di hime me talbiya kiyume bune bahge manai mi diya ibara kiyume talbiyaga labbaika mi lafuz takrar kurabba wani alwir kamai kiyamankam faffarun faal kurabbe den fay fadain talbiya vidalwa man datur kurabba wadagin gefulu feni wadaga tima mi du'a vidalwe allahumma zidhu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birra den gefulu wara hay fahal tawaf kurabba hajarul aswadan istilam kurabba ibrahim gifan ge maqam ga direkwa namaz kurabba zamzam balum femfad hippa sofayai marbayai dimetga sawariyagin hinga yafiye komme farak sofayan ara wadagen fa la ilaha illa allah allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda mifadain bidaruye ituru kale ifan makkan ara wadagati saniyat kudaye kiye magun duwajuge henun kolge den hajjumahu arre minaya wadagen itanga rekuru bafa نوذو هندون عرفات أراوداين إتاعا هنوا مندر فه خطبة بجالويه حجة الوداع مشهور خطبة فهي مي خطبة جا إسلام دين إمها أصل تكاي فروتن إكليجن بيه مي خطبة جا إكليجن فان دم ميس تكون ناي وكفي وداعين فانه كان أنجوا وداع كربا فاويمه إكليجن فان رسول كم فريه مين أدا كربا في كمان أمة إمين هيك كربا فاويمه إما خطبة كيميه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أما بعد فيا أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليودها إلى من ائتمنه عليها إن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالحجر والعصا وفيه 100 بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات وواحد فرض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق ألا يوطئن فراشكم غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وإنما النساء عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه ألا هل بلغت اللهم فاشهد فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصيته ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة الله ميدوه ما ديوتاينج إمها مؤمنون جمعت الدرمان توديجين ميديا آية بابا بيب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين فيس الأماء صلى الله عليه وسلم رسول الله يفان حجك إمها كانت فريها من أداك ربا مكة ديها دوه هنو أفا مدينة بداك النوافير حجة الوداع خطبة ترجمة حجة الوداع سلامة صلى الله عليه وسلم رسول الله يفان يفانك أمة إبيومن إترك يفانك ما دوفلون إيدار خطبة إكليجمبا بسفرتوك هما بير فرق معنا نم استيان أستقفا بسفرتوك كروك ماي فريهم كماي معنا بدوكان هيبه ورب سيهما نقول دانا كمان اعترافان جه إترك يفانكي جوامع الكلم غير صاحبه جوامع الكلمة كي كرو بهوغا ما جينا معنا إكليجمبا به مي خطبه كي إسلام دين إمها كانت فريهم كربا أمتاي بكي وداعتم خبر دبا كربي وصية خطبه مهم بما إترك يفانك ما سيرت حساب اليفا هما خطبه معنا بس ويون من بركون جيبيتو نبدا فرجهن نتتيب ما رسكنا كيبان واغ إذا حاج واليام فرمي فاي خطبه بس فلتو ترجمه ليافي غوسو جها غوسو تريغه ايم بس فلگ معنا ديهكون اولم فيجوم قصدغا إترون لياتك تليافي غوسو بيرغه وما توفيقي إلا بالله ما رسكنا كيبان حمد هوت حمد معنا كي ما يكون هتمغ مغواتين كي امها ريوت سناي فإمها فريهم ريوت سناي كي حقيقتها ما رسكنا كيبان ملك وثابت وجن باكم كي هرمين إكلاه كبين حمدكوك إكلاه كبين باق يدي إكلاه كبين فابا فسيون يدي إكلاه كبين توبا ومي إتروك الإغفان من مقامك هرمين مهين جمعوك لفظون حديث كربي إكلاه كريج إمها رسول بيكلناي نبي بيكلناي إمها صالحناي أدي إكلاه إجاب ديجن تبي أمتك إمها مجتكناي الحمدك إكلاه شامل كرب متيو أستغفار كلامكي إسفيدي فافيكم عفو كربون إذن مي توبا وكي إسفيدي فافي دوكلا فاكلا كيبيا كرمت لا كيبان تريومي إتولى كده كمان كيبين ناي أدي إهمس نبي بيكلم كيبين فافي إسفي نديوماي أدي بيكلمني كودي برو إمها فافين دروي ركاتري بيجنبا بيكلم كماي إكوامي بيكلم مفاد مقام غا بدالوا مفاد بسفرتكي كلامي كيريتي برو كمان على بيجمعين هندوغا بيكلم كديركم فاول كربا بيكلمون أمتك كلامي كيبين علوه تويتيبون درجة كي أبداي أبدو صاحبون تكلامي كيبين كم كميجام باغ بير كماي عفو كريبو ماي إدي تيبون كان أنغر نواديبو ماتيو أدي أفرمين نفستك نباكم ناي عملتك نباكم كلامي كيبين سلامين إدمو ميتانغا نفستك حديث كرباني إنسان كي روحانية إتشكاي مادية إتشكم أكليبين إتشكم غابفا إنساناගේ මාධ්‍ය හරිගන මීරුකන් ලිබේහා එදුන්තකන් එදිගවා නෆ්සෙන් ඔන්නකම් ගාවමුන් ඒ නෆ්සුගේ වාහක පුලේ فهيتركلي معناي أدي أهمس نبي بيكلمني مبني نبا نفستكون سلام بطاهر وجنبا بيوكن إتا قتكون ثابت وماي إكوا إبيكلم مفدا مقام غا مفدا إن إبدار وأنغواني إفدا نفسون سلام بيجن تبومك بينهم بركماي
eyi hama maris kalaange devi waagiveri kamakai laage noni diben nekkami kamai eyi abadai abadu kalaange kiben ediyedi handumaneti nukot tibenbi kamikan ummata unganwa devu mate insanaage amalten huri deve kare eyi hewa amaltikai nuba amaltikai hewa amalige macha tawfiq dibme nuba amalekun salame buben eyi hama dewana faratakun dibe karen hui kamen none en komme kamaki hama ekani mari kalaange kiben edembi kantattakkan iturake gefanu ummata angawniye adives minange goitta ma furihame faul kuraba bayan kurebuman hadis kurabaniye maris kedange tedumag dakwafi mihak magfuradane mihak noev ekadange magfuraddawafi mihak tedumag dakkane mihak nome veme dinge ke gefan edinage badage dinu ge tarah bayan kurebuman hadis kurabaniye maris kedange menuwi haqqogen alkome beve kajaku nekkawan ahrin hekiwame adi muhammad gefani ekadange alakawarai ekadange fanuwi rasulakawan hekiwam me e ma kedange altakun neve ما كذلك كبير تقوى ومن أهل تباميهن بصي كرمه أدي تباميهن كذلك كبير كيان تري ومن أمر كرمه أهل مكرا وصية جاي مكرا أمرجا كوريان نر فتاة قطمة مي إدني هيو كمي كمجا واها كمي جواها كينه تقوى ومن بنو بهو جمعنا كي ركعت ومن إبهم مفرد تنتاجا مراد كي كذلك أمر كوري بكمكم كمين على فماي نهي كوري بكمكم كمكم على قطمة ركعت ومن wasiye kulome bunwe bahuge muradaki ekamakan e amur kura miha amur kokkun hun hal viyai adi emiha neti diyama fahabes e amur kula gotakun tafate farage noe ekan demi otuman edi hure kura amre e kamikam ga waha kamike e hadis kuri basfurun denghama nettigen dane ebes yokame nete e kame bunwe bahuge muradaki ebes furaka gelleme neti kommes faidae dibe komme kamike mihem bima ebasfulga duniyai akhirat faidahuri huriha kame bani ekli genneve वाजिब कंतकाई सुन्ने कंतकाई हुद्द कंत बनी इकलिविन मियफो दन्ने तिबामियुं अहरिंगे किबैं अहाति बेरे अहरिं तिबामियुं न बयान को दे हुरी में मिहर मितांगा अहरिं मिहुरी हुरम फहागु तिबामियुं ना इदे मिफद बदलो में बदलवाने कम विस अहरिं नकं इंजिए नुए ए मिस्तकुन्ने हम करवरुं तिबामियुं की जान तकाई माजत तिबामियुं हद्दवा बुड़कुरे भी कलांग रस कंफलाई तिबामियुं बदल कोफ मदानिं हराम में हुरमत तिरविगिन बे e hurmettirwegin bani tibamiuge mi ma rafuga mi ma masaruga anna mi ma duga hurmettirikam fadane ei heyarati bete ahuren fa mi bas ibafin heje mihin ituruke igfan hadis kuraba komme faraku etanak ebefa em mistakun etam mitanun labbaika labbaika e goalate mi adu iwadagatma ik hadis kurabate hadwa budkure vikala ko e ibaswaminge hekwe bodi gannawate den hadis kurebiye emihaku gaasuga amanateva komme mihaku emiha e amanatuge maccan amanatri kula mihaka rangala ada kura hurikame jahiliya zamanuge emiha sulta kenigen ve emme furtamen ahren fatta huri ahrenge bodbebe abbas gifarunge sudune mi basruge muradaki jahiliya zamanuga emihunni warak gina zazatu e gottaka muda suda digen ege riba asla ka ekam kamuge macca shariyen hinga ule baike fa islam dinga sudu mana vije එහෙම වොමුන් ඉහෝරි සූදුගේ ෆෑදාත විස් කෙනිදියේ එයින් එච්චතිමන් කලේ ගෆානුගේ සරියතකුන් අත්ලේ නුදෙබා හරීමේ එම්මෙ ෆුර්තමේ මි කලාජිබි කලේ ගෆානුගේ බොඩු බේබේ ෆ්ලෝ අබ්බාස් ගෆානුගේ සූදුතකේ දෙන් අනිකකන් එකමයි මෙදුගා එච්ච මොනවේනි කොංගතුකුන් හිජේ මිතාංගා ඉතුරුකේ ගෆානු අමානතේ එවිදාලුයි බස්ෆලකි වර බොඩුකුන් ආමෝගෙන් බා බස්ෆලකේ ෆයි අරයි බහුන් අමානතේ මොනවේ බහුගා බස්තකයි අමල්තකයි මාදායි ඉල්මයි බුද්ධියයි හුනරයි atmasakatai mi huriya ichbani ekliwginne fa insanaga amilla hariganda nuwata anikaka faadaye dibene gotun difawa komme niyamataki amanatike en komme amanatimme vi e amanatike veriyaka rangalan ada kurate fa ilmu rinnai masakketerinnai hukumdarunnai beserinnai adi minombes komme bayakume vi emi hunge amanatter rangalan ada kurate bukhari ga riwayatun ba ani حديثك بيه تدوير كماي أمانين أذاك الله ماي وفاتر كمي إيمان كمجي علامتك إيج إكل كلام هري منافق كمجي علامتك مهم بيرو مي معنا متشن إيمان كمجي علامتك أنيومي إممن حلاك سلام عليه صلى الله عليه يترك يجفان كمان أصحاب يكلم زمان بيتوه غص كل بس كل بمن إسلام كأتون إم فرتمي جلي جندي أيتكي أمانة تركمه إكن جلي ديومن إسلامنا وفاتي في غتي كم دماغك بدالي أسفننا قلنا غتيك කාෆරුන්ගේ දරුවේ නිකමැතිවේ කන්නේවේ ගෝස්වේ එහෙම් මිහෙම් බෙකින් අමිල්ලියන් අරාරුම් බං එකක් අනිකක් කෙහිදෙන් උලේ උලේ එතිබෙනි මලකුල් මෞත් ගෆාන් ගෝවාලබස් මද්දාන් දෙනේ
wajibum adubul yumun den lahenwe makidanga hadrat itru ke igfanu ariha dani duniyega mirun azab ge honukan adi fininwe hutte wada azabul akhirati ashad aike qawmai tantan imara bi bajeri umge tarayaki amanatiri kame halaku mai abajeri umge babaiki khiyanatiri ume jahiliya zamanu ge emha maruge diyatakini gembe emme furtama avren fattahuri haris ge dar rabi'atu ge dari amir ge diyinne mi basruge muradaki jahiliya zamanu ge araruntu ge tirega ego migota marwefati mi smihunge maruge diya imedga eki war kiya hadagin dawakun ararun be ule maruge diyata kanduwaje biye etren emme furtame kala je bi itru ke igfanu ge borbebe haris ge dari rabi'atu ge amir ge diye mives midwasurga da'wa veve onna diyeke ama karwarun jahiliya zamanu ge molu darajata gefulu ge banderi kamai zamzam walu ge verikan noni ikinige ve jahiliya zamanu ga wattaru ge nan kiyapa zazatu ge darajata ge horikam mis yarat belmihe ka bis ingene e horiha kame e dekanta noni kendu vie den islam diinuga maruge diyage kantan hori goggetta bayan korowan fette vie amdum miyak marafina ikamai meduga oti qisas hifme shibu amdaki hilen aswa inkura gatile ega oti sateka odinme evure iturko finama ei jahiliya zamanuge mihu getiren begen fimihike amdum qatul kulawmaki mihu merma gengule zatu tunu hatiyarakum mihak gaga jahan qastukogen jaha merme ega emarwi mihage warte berin afu nukula nama qisas hifunun gote diinuge shariyate kunete etren mihak afu kofinama e qatul kula miha qisasun salame ve diyaden jehide shibu amde hadis kurebi andai ikka amdunun qatlare egotan iturke igfan e bayan kurebi ei hilain asain kura qatle hadis kurebunne e basuluge muradaki aadavege mihun qatul quran nugen gule ka echchakun miha gaga jahagin ikam ge sabun emiha marwijawme adi diya wajiba eggote be ei khalas wegen ba kurun miha qatul bume ekam ge hukum ge wahakfulu ka igfan mitanga dakwa nuani ei jahiliya zamanai islam din awmai mi degotuga maaka bor tapate nara oi etanga ati emmen danna hukume begin kam ga fene fa mi gotaw hukumda fil afri bodati fiqhu fa fatunne